Protestujemo, znači protestovali smo četvrtak i petak prošle nedelje, obustavili smo protest za vikend i za državne praznike. Pored više apela za lokalnoj upravi i većim niških kolektivima mi nailazimo na jedan veliki zid, odnosno nailazimo na ćutanje. Zašto je to tako, zaista ne znamo. Većinu roba iz željezare i pivare van voze inostrani prevoznici, pretežno iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Naravno, koji su nam nelojalna konkurencija, s tim što ti ljudi znači voze bez dozvola, čak sa jednom dozvolom mogu da uđu i 5-6 puta u zemlju. Obraćali smo se nadležnim inspekcijskim organima, povodom toga ni do dan danas nema odgovora. Znači, dalje ti prevoznici, većina njih vozi na lož ulje koje je zakonom zabranjeno, a još više obzirom što smo mi ekološka država i povodom toga smo se obratili nadležnoj inspekcijskoj službi, nemam odgovora naravno i ministarstvu ekologije. Mi proteste nastavljamo do ispunjenja naših zahtjeva, naravno to su mirni protesti, maršruta je autobaza, željezara i nazad. Kada su dažbine u pitanju, jedne od najvećih su u Republici što se tiče opštine Nikšića, primjera radi 600-700 eura je skuplja registracija, tu je firmarina koja je 500 do 600 eura na godišnjem nivou, tu su razni porezi i dažbine. Da napomenem da još jedan apel uputim i rukovodstvima prije svega željezare, pivare i lokalne uprave, da napravimo jedan kraći radni sastanak na kome bi se dogovorili da naše udruženje uzme učešće u prevozu tih roba, kako bi naše udruženje i firme koje čine to udruženje opstale. U početku će to biti mirne proteste, ukoliko nam niko ne izađe susret, mi ćemo, naravno kasnije ćemo odlučiti da li ćemo ići u radikalizaciju toga protesta.